take over. You don't take away a drop. Jump, 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 jump. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through your jaws. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, babe. Jump, 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 jump. Father in heaven, about time to take over. You don't take away a trouble, you back down to Lucifer. I know the follow pastor, they be for mom. Father na father, see me I don't busy my call. I won't focus on you, on God. I only Fanny do my way, and he do my way. Je bon lo mo Barnabas. I only Fanny do my way. États-Unis à partir à leloko yenga lisusu te pour meilleure agence Easy Cargo et monanie na service local à import et export, transport groupage, air cargo entre États-Unis na RD Congo. Wana boza komuna eza chargement à partir à États-Unis. Durée pour na marchandise comme à RD Congo, précisément na port ya Matadi. Kaka 45 jours ya pamba, topé 1 mois et demi aux 8 matières mokoka. Fiabilité et rapidité à boye, ezala na noteo. Oh, agence États-Unis RDC ezala kapasi, Easy Cargo de solutions. Pozo adresse Oyo sur l'avenue Kabambare en face ya commune ya Kinshasa. Et bongo bino bazan États-Unis d'Amérique, bozo ville neti Oyo, Kentucky, Ohio, Chicago, Iowa, Atlanta, Michigan, Tennessee, Louisville, Lexington. Pona kotanga kaka Oyo parce que eza ebele. Pona bino bozana ba eta mosusu bobanga te to assurer transport na bino. Bokoki kobenga na numéro Oyo 513 418 73 61. Easy Cargo. Merci pour Sungi ba Congolais.